Juno Kizigenza ni umwe mu bahanzi b'Abanyarwanda bazwi cyane mu njyana ya R&B ndetse na Afropop. Amazina ye nyakuri ni Kwizera Bosco. Tubashimiye ko muri gukurikirana iki kiganiro, tugiye kureba amateka n'urugendo rw'ubuzima bwa Juno n'ukuntu yinjiye mu muziki. Juno Kizigenza ubu ni umwe mu bahanzi bakunzwe cyane mu Rwanda, yatangiye kumenyekana cyane mu mwaka wa 2021 kubera ubuhanga bwe mu kuririmba no kwandika indirimbo zikoranye ubuhanga. Kwizera Bosco ariwe Juno Kizigenza yavukiye mu karere ka Kicukiro tariki ya 23 Ugushyingo mu mwaka w'2000. Kuri ubu yujuje imyaka 24. Akurana urukundo ruhebuje rwo gukina umupira w'amaguru. Juno Kizigenza yavukanye n'abana 7, akura akunda umupira w'amaguru cyane ko ari naho papa we yamuhaye ririya zina amwita Kizigenza, ari naryo Juno yakuranye ahita akomerezaho aryitwa mu buhanzi, yitwa Juno nyine Kizigenza. Iri zina Kizigenza papa we yari mwise kubera ukuntu yakundaga Juno n'uburyo yakinagamo umupira w'amaguru. Nyuma yaho gato ise wa Juno yaje kwitaba Imana. Hanyuma Juno Kizigenza nyuma yo kugera mu mashuri yisumbuye umupira w'amaguru yawushize hasi, yirundurira mu muziki. Iby'umupira asa nk'ubivuyemo kandi nibyo yabonaga nk'impano ye, nizo nzozi yiyumvagamo, ariko yahise abitera ishoti. Juno Kizigenza amashuri yisumbuye yayigiye kuri Groupe Scolaire Kabuga 2019 nibwo yasoje. Hanyuma akomereza kwiga ku Nyundo umuziki mu buryo bweruye, dore ko yakundaga cyane ubuhanzi. Ubwo yigaga ku Nyundo Juno umuziki yasubiyemo indirimbo bita Motibana, murayizi, ari nayo yamuhesheje amahirwe yo guhura n'abantu batandukanye babarizwaga mu ruganda rw'imyidagaduro, byamuhesheje amahirwe menshi cyane yo guhura n'igisiribobo mu muziki w'u Rwanda, Bruce Melody. Hanyuma rero Juno Kizigenza yaje gusinyishwa amasezerano we na Kenny Soul muri Igitangaza Label Music. Byavuzwe cyane ko yari label ya Bruce Melody yari yasinyishijemo bano basore uko ari 2, Juno Kizigenza na Kenny Soul. Kandi Juno yaje gukorana na sosiyete y'imiziki, ni label bita Inchart Music Label, nayo yamufashije cyane guteza imbere umuziki we. Ubwo ku ikubitiro Juno yashyize hanze indirimbo zakunzwe cyane n'abatari bake, dore ko zigaruriye imitima y'urubyiruko kubera amagambo yazo akenshi agaruka ku rukundo no kwishimisha, harimo nk'indirimbo Nazubaye, Nightmare, Please Me, Birabaye, Vibes. Hanyuma hakaza Away yahuriyemo na Airways, nawe wari imvumbuka ndetse wari umushabarara mushya waruje mu muziki w'u Rwanda. Ni 2023 nibwo yashyize hanze album ye ya mbere yise Yaraje, iriho indirimbo zikoze mu njyana ya Afrofusion, naho inkuru y'aba bombi y'inkundo ubwo ni Juno Kizigenza na Airways yatangiye kumenyekana cyane. Impaka ziracika karahava, nubwo nyuma yaho urukundo rwabo rwaje kuzamo agatotsi rurahagarara, ariko mu bihe byabo byiza igihe basohoraga Away ni igihe cyari cyiza kuri bo cy'urukundo, kubera n'indirimbo yamenyekanye cyane. Gusa nk'uko mubizi byaje kurangira. Juno Kizigenza yagiye ashimirwa cyane ku ruhando rw'umuziki kubera umwihariko n'imiririmbire ye, yabashije kwigaragaza mu marushanwa atandukanye y'imyidagaduro ndetse n'ibitaramo bikomeye. Afatwa nk'umuhanzi ufite ahazaza heza mu muziki w'u Rwanda no mu karere muri rusange.
kandi nk'uko tubibabwiye muri 2023 nibwo Juno yashyize hanze album ye ya mbere yise Yaraje, iriho indirimbo zikoze mu njyana ya Afrofusion. Juno akundirwa ijwi rye ry'umwimerere no guhuza injyana z'umuco nyarwanda n'iz'ubu zigezweho, bikaba ari byo bituma yigarurira imitima y'urubyiruko. Ndabizi ko nawe umukunda. Iki ni ikiganiro twari twabateguriye kuri uyu musore Kwizera Bosco ariwe Juno Kizigenza. Tubashimiye ko mudukurikirana muri benshi, tubashimiye ko mukunda kumva ibiganiro byacu, naho mu zindi nkuru ziri buze gukurikiraho turabashimiye.